Hakni video an pen EP kumno bande ya ke EKYC da ka penan kam da kamera EKYC app ka pila ban download na po Play Store. Ya kani ka app la penan kam da gitu ki bom la ban le chok dukan sam Ration lani da gitu ki basak shabar ka jilla ki batre lani ki bopuli ki badan kam ban pendap ya ka EKYC jongki. Hangni pila banai while using the app Ration dang ta pin hapru ban download ya kani ka Face RD application ka badai na ka benta ban scan ya ka dur kumat Jong pi. Andala depan install boro atli kini ki application pila ban play biang menta ya kamera EKYC ban hangni pin ai ya ka state ka dei Meghalaya nang ta PI verify location. Pin haban on ya ka location jong pi kanang bakan long. Nang ni pade pin haban ai ya ukan atli u Aadhaar number jong pi bat adien pin yon hang ni hapo generate OTP. OTP pin yo hau phone number uba pi register bat ka Aadhaar. Anda pila yo OTP pin haban dap hang ni bat pin haban pendap ru yo ni u captcha. Hadien pin haban yon submit. Pin saya ki details komne nang ta PI face EKYC accept nang ta pin haban bu ya kadur kemat jong pi haka kamera bat pin hap kap rip Ration anda pilai yo ni circle bo la long jerngam. Hadien kani pin haban up ba pin yo ya ka message ban pentip ya pi baka EKYC jong pi kala long. Pila ban le kumju naman tabaro ki badan kerteng haka ju kakat.